پرانیا عردی هرما کردستان ji daristanê pêk dihêt û salana der encamê agirberbûnê bi sedan dûnemên erdî yên daristanê dihêne sotin û kar têkirîneka mezin li ser daristanê û jîngehê diket û efserekê bergiriya şaristanî jî dibêjît dema temirandin û kontrolkirina agiran zehmeteka mezin dihête dîtin û amîrên wan ên klasîk û dikevin kontrolkirina agirî ne karekê bi senahiye. آگرین چیای زیکا نای نتامراندن اجبار وی اگری و راستیم تشتت ماجی همه هشتایت کلاسیکینه یعنی هشتاوت کفنن هم کو بتمرینن و براستی هم حس کنی خلک ماجی گله که زوری هاریکار بیتن گلمه و گله کی هاریکار بیتن نپیچایجی و یعنی توعیه جبیتا کرن چشلای آینی وش یعنی ملا آنجی قطابخانه یعنی قطابخانه کو بنا گردر کرن هەروەسا مامۆستایەکە بەجداربووی دواڕەکشوپێکێدا بە فەرد زانیت ji destpêkê zarû fêrî rewşenbîriya parastina jîngehê û daristanê bibin. یا فر ام بجین بچی که ملازمه بیت پرورده کردن سر اساسه که درست طلبه ما قطبیه ما بصانیتن نجینگه اساسه وی چیه ام دشکیل دست بکن نه بجین راضا چنکو باخته عملیت بچیکن بس قنوقا سرتای دست بکت و بنارتی حتی نه هندک اساس بو بیت کردن پناسه که درست بو قطبیه بیت کردن جلای خوبا ریوبری جینگه داخویا کرن کو پێتیڤە هەماهەنگی دنابەرە ڕێڤەبەریên پەیوەندیدار هەبیت داک و بشێن ژینگەهێ پارێزن. گەلێک جۆرە گازندتمە ئەڤەنە ئەم وەک دەستگایت میری گەلێک جۆرە احتیمالە هەماهەنگی نەبتە ناوبەینامەدا ئەم نزانی بۆ نمونە ئەم بێژین هەکەر ئاگرێک بەر بتە جهەکی گەشت و گۆزاری بێت دارستانێکی بتن ئایا ئەڤە ڕۆلێکیەت بێتن ڕۆلێ خۆ بینتن و دەورە خۆ بینتن بچتن کنترۆل بکەتن بێ ئاگری احتیمالە هەرێکیش لە ئەم فەرمانگا ژینگەی دەبێژین ڕۆلێ پۆلیس دارستانینە پۆلیس دارستانی دەبێژێت ڕۆلێ هێزا پشمەرگەیە بۆ پاراستنا ژینگەهێ ئەو دەبێژێتن ڕۆلێ بەرگەریە شارستانیە هەرێکی دێدەتە بەرملەیەتی. ڕێڤەبەرێ پاراستنا دارستان و پاوانە دەبێژیت هەر کەسێکی سەرپێچی لەسەر دارستانê biket dêlgûrey yasayê serederi digelda hêtekirin. Ev yasa daristanê hay sala 2012 yaş Perlemanê Kurdistanê derketî û li nûkecî li dadgehê kar pê tê tekirin her kesekê serpêçî ser daristanê biketin yan bîte egerê sotna daristanê ji lay polîsa ve bête girdin dêlgûrey wê yasayê serederî digelda hêtekirin û çendîn halatên wisa hebûne û xelkekê daya dadgehê û yê çûne sijnê ve yê hatîne xeramekirin û yanî ev tişte yê hatiye û umedevarim ku baştir bête kara kirin. Salane û derencamê helbûna agirî bi sedan dûnemên erdî yê çandinê bi darûbaran ve dihêta sotin û kar têkirineka mezin li ser sîma û jîngehê Herêma Kurdistanê diketin. Beya Ramedî, Badînan Sat, Duhok.